Bwa mbere nyuma yo kuba umuyobozi wa Union Africaine cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe yitwa Perezida Evariste Ndayishimiye wo mu gihugu cy'u Burundi asohoye itangazo rikomeye cyane. Ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu Burasirazuba, aho bivugwa ko igihugu cy'Uburundi zohereje ingabo zirwana ku ruhande rwa coalition cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Ni ingabo z'u Burundi, ni FARDC, ni Wazalendo, ni FDLR n'abacanshuro. Biravuga ko rero iri tangazo rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gushyira ahagaragara. Muribuka ko hari agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari agahenge kasabwe na MONUSCO. Byose ndaje ndabigarukaho makuru yacu buryo burambuye, yanakomoje no ku gihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Ariko mbere gato yuko turaza kugaruka kuri iyo nkuru, reka mbanze babwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'incamake ma 23 yemeje ko itazi by'agahenge kasabwe na leta ya Angola. Ariko mbere gato yuko tuza kuri iyo nkuru, reka mbanze babwire ko Ukraine wahoze ari minisitiri w'ingufu yafashwe agerageza gutoroka. Amakuru aravuga ko wahoze ari minisitiri w'ingufu mu gihugu cya Ukraine yatawe muri yombi nyuma yo gucakirwa agerageza kuva mu gihugu nk'uko byatangajwe n'abayobozi. Yitwa German Garuchenko wari wirukanwe ku mirimo ye muri guverinoma umwaka ushize yo kuba mu bayobozi bavuzwe mu kibazo cya ruswa. Bivuga ko yafashwe ubwo yari muri gare ya moshi yavaga muri Ukraine, ntiharamenyekana neza aho yashakaga kujya. Inkuru dukesha BBC ivuga ko yari umwe mu bantu benshi bagize uruhare muri gahunda yo kunyereza umutungo ubarirwa muri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Aya mahano kandi yashyize mu kigeragezo ubuyobozi bwa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky wageze ku butegetsi mbere y'uko Uburusiya kandi bugaba igitero ku gihugu cye, asezeranya guca burundu ruswa. Mu yandi makuru buryo kandi bw'incamake, reka mbabwire ko umuyobozi wa Barbados yijeje gukomeza umubano n'u Rwanda, umubano mwiza. Minisitiri w'intebe wa Barbados yijeje gukomeza umubano wa gicuti usanzwe hagati y'igihugu cye ndetse na Barbados. Avuga ko yiteguye gukomeza kandi ubufatanye mu nyungu z'abaturage z'ibihugu byombi. Ni nyuma y'ubutumwa Perezida Paul Kagame bwamushimiraga kubwo kongera kandi gutorerwa kuyobora Barbados. Kuri wa gatandatu tariki ya 14 Gashyantare abinyuje kuri X yashimiye Minisitiri w'intebe Mia Amor Motley agira ati, ndashimira mushiki wanjye Minisitiri w'intebe Mia Amor Motley ati kubwo kongera kandi gutorerwa abikwiriye. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko u Rwanda ruhagacira ubucuti bukomeye buri hagati y'ibihugu byombi bushingiye ku mahame ahuriweho yo kwiyemeza kudacogora n'umuhati wo guharanira ubukire n'agaciro by'abaturage b'ibihugu byombi. Mu gusubiza, Mia Amor Motley nawe yashimiye Perezida Paul Kagame yise musaza we kubwo gushima insinzi ye, agaragaza ko Barbados kandi hagacira umubano ifitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje agira ati, kandi ntegerezanyije amatsiko gushimangira ubufatanye bwacu mu gihe dukora kugira ngo kandi abaturage bacu bahabwe icyubahiro, amahirwe n'iterambere. Nzima ati, turizera gukomeza kandi kwagura ubufatanye bwacu mu myaka iri imbere. Wowe n'abaturage ba Barbados mbifurije kandi gukomeza kugera ku nsinzi no gutera imbere. Motley uri ku butegetsi kuva muri 2018 yongeye gutorerwa kuba minisitiri w'intebe wa Barbados nyuma y'uko ishyaka rye Barbados Labour Party ryegukanye imyanya yose 30 mu matora rusange. Inteko ishinga amategeko ishyaka Democratic Labour Party rya Ralph Torne bari bahanganye riza gutsindwa. Reka rero tujye ku nkuru yacu mbabwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye rero afite mu kurangiza intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingamba. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi atangaje ko igihugu cye cyiteguye gutanga umusanzu mu rwego rwo gucerekesha intwaro ku mugabane wa Afurika by'umwihariko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye yatanze iryo sezerano ku cyumweru tariki ya 15 Gashyantare nyuma y'umunsi umwe ashyikirijwe inshingano zo kuba perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mugabo yatanze iryo sezerano mu gihe kandi asanzwe afite ingabo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yazohereje gufatanya n'iza kiriya gihugu mu ntambara kandi zirwanamo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe kandi by'umwihariko zishinjwa gukorera ubwicanyi abanyekongo bo muri komine ya Minembwe ituwe n'abiganjemo abanyekongo b'abanyamurenge. Ndabishimiye ubwo yabazwaga n'abanyamakuru ingamba afite zo guhagarika intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko iya ntambara ari ikibazo kimushishikaje cyane. Yavuze ko hari icyizere cyo kurangira kwayo kuko hari ubushake bw'ibiganiro hagati y'abahanganye. Ndabishimiye yagaragaje ko intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bice bibiri, amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo hamwe n'ibibazo kandi by'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo.
ku makimbirane ya Kigali na Kinshasa yavuze ko hari amasezerano ya Washington aho impande zombi zemeye guhagarika imirwano. Ati nubwo uyu munsi nta cyizere rero gifatika kiri hagati y'impande zombi, ayo masezerano arahari kandi bagomba kwibariza kuko yasinywe n'impande zombi. Rero bigaruka kandi ku muhuza wafashe izo mpande kubahiriza ayo masezerano, ivuga Leta zunze Amerika. Ndayishimiye avuga ko kwemera guhagarika imirwano ari kimwe ariko kubikora ari ikindi. Yunzemo ati kugira ngo rero bishoboke, niba ari ingabo z'amahanga zihari zigomba kandi gutaha, hakabaho kwizezwa ko nta ruhande ruzongera kandi guteza intambara, hakajyaho urwego ruba hagati rukurikirana iyubahirizwa ry'ibyemeranyijwe. Mu kibazo cy'abanyekongo ubwabo yavuze ko bagomba kandi kujya hamwe bakaganira, akomoza mu biganiro bya Doha bihuza Kinshasa na M23. Yunzemo ati numvise ko Perezida Tshisekedi yiteguye gutangira ibiganiro hagati y'abanyekongo ngo hagaruke amahoro. Uruhare rwacu nk'ubumwe bwa Afurika ni ugufasha no kugira inama izo mpande kwiyemeza nta gusubira inyuma iyo nzira y'amahoro. Akaba rero ari communiqué de presse cyangwa se navuga ngo ni yes, ubwo mvuze communiqué de presse yaba ari itangazo, ariko iyi ni discours ya Perezida Evariste Ndayishimiye avugaga nyine kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kandi muri icyo gihugu mabwire ko FARDC iremeza ko ikigenzura Zero kuri iki cyumweru tariki ya 15 Gashyantare 2026. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC cyemeje ko ibirindiro bya Zero no mu turere tuyikikije n'Teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo bikiri mu maboko yabo. FARDC yahakanye amakuru yari akomeje kandi gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ako gace kigaruriwe n'inyeshyamba za Twirwaneho zibarizwa mu ihuriro rya AFC M23. Igisirikare cya Congo cyavuze ko ayo makuru ari ibinyoma kandi gihamagarira abaturage gukomeza kuba maso, nk'uko inkuru dukesha mediacongo.net ikomeza kugenda ibivuga. Uko itangazo ryashyizwe ahagaragara ribivuga, ibirindiro by'ingenzi biri Zero no mu bice bihakikije ngo bikomeje kandi kugenzurwa n'ingabo za leta zikomeje kandi gushaka amahoro mu turere twigaruriwe. Colonel Apoko Bangala Michel Hayema, umuyobozi w'agateganyo w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokora kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, Colonel Apoko Bangala Michel yamagarira abaturage gutuza no kugirira icyizere ingabo z'igihugu FARDC. Yashimangiye ko FARDC yiyemeje kandi gukomeza ibikorwa kugeza igihe ubuyobozi bwa leta buzasubizwa mu turere twashegeshwe n'intambara. Kwari Colonel Apoko Bangala Michel, akaba rero ariwe ushinzwe ibikorwa bya Sokora kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Komeza tureba n'andi makuru atandukanye hakomeje kugenda avugwa, ababwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe kandi umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, akaba rero mu by'ukuri yanyomoje umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya wihakanye imikoranire y'igihugu cyabo na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ambassadeur Nduhungirehe yifashishije X yagaragaje ko umutwe wa FDLR n'igisirikare cya leta y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC byanywanye umwana na se kandi bagasangira ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo Patrick Muyaya ari mu kiganiro n'umunyamakuru yavuze ko u Rwanda rudakwiye guhora rwitwaza ikibazo cya FDLR ngo kuko igice kinini cy'abagigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa na AFC M23 akunze kwitira u Rwanda. Atumenye neza ko abasigaye benshi bo muri FDLR niba atari bose bari mu bice by'igihugu byafashwe, kandi mvugishije ukuri ndashaka kubabwira ko u Rwanda rutagomba kongera kandi kuzamura ikibazo cya FDLR rukigira urwitwazo, kuko bo bagombye kandi kuba bakemura ibibazo biri mu gice cy'igihugu bafashe. Twari twarateganyije gukemura icyo kibazo cy'iterabwoba, ariko abanyarwanda nyine bagomba kubanza kuva muri ibyo bice byose kugira ngo rero tubashe kugikemura. Patrick Muyaya yakomeje kandi avuga ko hari abaturage hafi 300 bicwe muri Nyakanga mu bice bya Rucuru kandi bo mu bwoko bw'abahutu, ariko yirengagiza ibihumbi by'abatutsi b'abanyekongo bishwe mu bihe bitandukanye ndetse n'ubu bakicwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Yavuze ko hari ubwicanyi kandi bukorwa mu izina ryo guhiga FDLR kandi ngo ari abanyarwanda kandi bakwiye kuba bafite umwanya wabo mu Rwanda. None kandi kugaragaza ko amasezerano ya Washington yageza ku gisubizo kirambye, ariko ananirwa kandi gusobanura uruhande rwa RDC, ahubwo ahengamira ku kuvuga ko u Rwanda kuva rwayasinya rwagize ubwoba. Minisitiri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe atanyuze ku ruhande yese amutamaza agaragaza ko ibyo avuga ari ibinyoma, kuko umutwe wa FDLR umaze kandi guhuza imbaraga na FDLR na FARDC nk'umwana na se bahuje ingengabitekerezo ya jenoside. Ati iki ni ikinyoma kindi, kuko umutwe munini cyane w'abasigaye muri FDLR bafite amateka ya jenoside, umwana ubana kandi uhora ukundana
gukorana n'ingabo za Congo FARDC ati basanye ingengabitekerezo ya jenoside imwe. Kugeza ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barurwa kandi abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Abahuze muri FDLR basobanura ko yatangiye kandi gukorana n'ubutegetsi bwa RDC kuva yabaho, bigeze ku bwa Laurent Désiré Kabila yegurirwa kandi byari kwifasha gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Major Ndayambaje yavuze ko ubwo ari ya kabiri yahindutse FDLR yateraga u Rwanda ibikoresho yari ifite ari Laurent Désiré Kabila wayibihaye, asobanura ko ari uruganda rwakoraga intwaro yari yeguriye. Ati Désiré Kabila we yakoranaga na FDLR nyirizina kuko cyane cyane no kugira ngo yohereze ari ya kabiri ive iriya hirya. Ati ibikoresho yazanye niwe wabibahaye. Ati ari uruganda rwakoraga imbunda yarushyize ho, avuga ngo ni inkoni ahaye FDLR izayerekeza mu gihugu cyayo n'ukuvuga u Rwanda. Imbunda nyinshi ati bari bafite amasasu bazanye byaturutse kwa Kabila Désiré. Laurent Kabila yasimburwa n'umuhungu we muri Joseph Kabila muri 2001. Major Ndayambaje yasobanuye ko Joseph yagerageje kandi kurwanya FDLR, ariko Tshisekedi wagiye ku butegetsi muri 2019 asubiza uyu mutwe w'iterabwoba kwibere. Ati ubwo rero bagiyeho uyu Tsirombo Tshisekedi we arahindura atigarurira FDLR kuko amasasu menshi cyane n'abasirikare benshi ba FARDC cyane cyane ngo ku birindiro byegeranye usanga basa nkaho ari bamwe bafatanye muri byose, ati haba mu bikorwa bya gisirikare. Tariki ya 4 Gashyantare 2023 Tshisekedi kandi yari muri Amerika mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga busaba abagize inteko ishinga amategeko b'Abanyamerika gusurikira ubutegetsi bw'icyo gihugu gufata ibihano u Rwanda kubera uruhare arushije mu ntambara y'Uburasirazuba bwa Kongo. Bisa naho rero urugendo rwe rutamuhiriye kuko yeretswe ko kugira ngo haboneke amahoro arambye leta ya RDC igomba kandi gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro kandi Washington biteganya ndetse na Wazalendo. Itangazo ryagiraga riti kugira ngo n'umutekano urambye uboneke RDC igomba gukora ibyo isabwa mu gusha amakimbirane, ifata ingamba zifatika kuri FDLR n'imitwe y'abayigizi bwa nabi Wazalendo ikora abaturage ubugizi bwa nabi. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora kandi gukora ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa RDC kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibiyaga bigari. Nubwo bimeze bityo, imvugo ya Patrick yumvikanisha ko RDC idashaka gusenya FDLR yahaye intebe ndetse n'abayigizi bakinjizwa mu ngabo za FARDC. Reka rero mbashimire kandi bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.